Kwezi maranya waheshe wa Ngazidja. Mimi ni mrongozaoni mupara Bacar Ahmed Kasim ikaonga mi candidat hamo gouverneur waheshe wa Ngazidja. Mimi Bacar Ahmed Kasim misomo hangu bonze tijabon sijuvano dans 2001 à 2003 tsifanya hazi au commissariat général au plan randi 2004 nga université à Comores kansomiso randi 2016 nga midoyen wa faculté de droit des sciences économiques. Oskwale wenu tijabano njeni hadisi da minanyi nimweleze emania na juha nindo harma zinchaguzi za heshi so Ngazidja. Amade mzijuao randi 2001 hata leo bafanya sharia zinji shautsongeza ezisiwa zishinde zijitamke zidevelopehe zitsahe madili menji harma masiwa yo mararu sha habahati njema haini saya zishara zinuzafanywa za unikwa mijijengo pouvoir zao hata basa kabatsi maendeleo ya shinda ya wasudi isharia shaleo shinu nusunga mboshema shashara shaleo shinu shitua mijijengo ya jaikensi moroni mijijengo ibewa harma mabavu garidao harma mba wa utsongeza mabavu wayo wajuhe wajitamke wasure maendeleo ya hao yani ngajo kufanya namnaje ikalo mimi sijuha yabonga njuo ezilindi yao gouverneur mleo na madeli mzijua wandu wenji ngware ma gouverneur wakati na mndu gena ndo mfukare ba kweli she gouverneur mleo uo gouverneur wa he mabavu uo gouverneur ikao haina bavu ilazimu endali fanyi hazi ende ya kenti denele bavu watsaue ezingoza fanyishia harma sharia sha 2018 shafanywa ikao tika mongoni mondo koshifikiria shasira zifanya shasini ndo zifikiria namba ukana kairi ya development he masiwa riyarejeza mwe mabavu baye feta tulo juhare renga wando hazi jaro hansi moroni mabavu ya kanti katsudisa harma sharia shafanywa umva wa article wa titre 4 ya he constitution ihantiza gouverneur pouvoir mbili pouvoir ya handa ya ulabore et plan de développement économique et social ya upermete izmabavu yake karibu ya bause yake mongoni mahema bavu amado lobonzi ya wasure et développement économique inike gouverneur tsena et aménagement du territoire parce que wanwa tsongo hamba aménagement territoire yo hindi yondo kutsanganya imabavu do tsanganya rijue heli zemeriza kanti heli za orientewa ili rishinde rijue ukarma cartographie kaundi hazi hangu ijoka ya mandoni do sidanjue ebanu zemeriza nsweliza lazimu mabavu wayo miji wayo wakubali kazi lezemeriza hatu gesala derjue namna hindo joko fanya hazi harmaze pouvoir zani kwa gouverneur ngaboze pouvoir proposer hamalizo na zamba omsomo wambani tourisme agriculture pêche et environnement ils ont des pouvoirs zani kwa gouverneur wa shesiwa sharmaze pouvoir zotsena ngaboze pouvoir zani kiwa gouverneur sha na mushiliano wa mwijane president wa republique kaonga mwambioni kabanga sama état unitaire chakar sama état fédéral état unitaire ya chef mzima le président de la république sha nusuzahe pouvoir zahe hazini ke gouverneur shanga bo pouvoir zahe tena kwa lazimu ya hadisi na gouverneur ila stenziani ke gouverneur hashiliana ni rais ukabanuze pouvoir zinu hamado msomo wa professionnel yu wa he président de la république sha yo jonika rais ani gouverneur wa shesiwa le président de la république yo jonika tena rais wa shesiwa ni gouverneur namna hindi ya joka wasure recrutement ya mafonction publique mimi ngamnangile ndarubahi angli hadani de mettre en place effective ze mairie ze communes ikaslanziani ya huyo ndi angli hadani ikauze commune zinu ngarjo créer emploi zinjira hane zilu haramwe mijijengo haramwe ze commissariat yondi hangu hadani na yozi fanishia faut que concertation kanaso kubali merenda vuruza hula sisi karti radhi nganjo para uweni ze commune uweni ze region nabeka eni ndo bahali lazimu amerika kati niyo nizo kati niyo risa enzi ya ndazivi lazimu lisifanya na hizo kati sifanya bahiye makadro jorengwa harmaze merizo ikaunga mimongoni mido handa d'ailleurs randi 2012 na instauré hamwe faculté hato université master en administration publique et gestion des collectivités izo za huja za compagnie développement ya hizo commune harmaze secteur pia et kati roya wabasanga donjia harmaze secteur de l'emploi bandia secteur de l'emploi harmaze ze commune gajonda harmaze secteur de l'emploi harma entrepreneuriat
ngasina wana wenji wasoma mwezi universite ikaungwa son d'emploi beho wana wanu nwanjia harama mabavu hao dijwe namna da hivi doko créer des entreprises ho créer des entreprises zinu ketu sanongo zinji ngitsaur kema ferme ditsahi wandu ma spécialiste au projet ili rije de créer des entreprises avec des banques locaux hama des sanduku hama des mecs cha et différencier des mecs zilo leo ngabojoka fonds d'investissement public social ikaunga joka maze commune ilizi palier ila caution dongo demandeur mazemek ezararu hamado mzijwa eko wanazioni wasoma za university za komori kwaja kubalika wo joka ma acteur économique et emergence yansi kijaba kya mweze capital emergence yansi ba kya mwe mabavu shando wana wano kubalika bantu bahambirwa mda employabilité nganjo jon kemna shoni kaneba plus 4 ndohe na specialize armadima harma ulima pomme de terre chez pomme de terre la sinaka huza madem mtaji hangu huzo shanganjo ni huze ni transforme nifanye chips ni transforme nifanye frit ikaw robo kilo frit kamwe ne sawa pringe kula majira marana mungu msana sheke mwana mkomori ya soma ya kubali kati somo ngami mndu wa ushinda ni créer activité économique jo créer emploi isayingo ja compagnie wala tushida wasoma msomo haju sha muhimu do to structure les entreprises harmoise les collectivités ili relance économie izararu alunga mjo kainansi swana capital i environnement ya hatu ngyo sabote ridwanze capital yinu ikanipija la capital et aménagement du territoire et gouverneur des responsables hayo basi abo ngujufanya hazi nenda commune kuu ya Moroni ili woni sehedi Moroni lazimikae capital ikanimba espace vert capital ize sachet za samali ya risahenzia baike dala masashe ya kotula sima ya lafshuda transformewa yafanya masashe poubelle et kaka dafikiri environnement rakubali au niveau ya hefore aussi kao emira hatunge pulao ifanya charbon shata basaka tsida la changer et jo remplacer charbon gamdi joka imagine et émergence yansi yoko capital les activités économiques zoka capital les créations zoka capital tsona ka e kamja modela douane bahi kama ja conteneur 10 ze conteneur 5 zila kanet na ze kaneti yo lotunda yo yembe yo friapa yo haji ikaw mashababi wa Komori wakati uja kwa jajuha wa Jonisa kaunga capable wa ushindaze kanetizla ziremplace na mtsoda kote ya he mafrazeti ikamlanza mangale ku ya mafrazeti ngatibu 500 millions par an na bonga sina minazi kao ifukartuda da renovede baeka minazi idekeziwa ifanya zenazi bahenga ndo shida watoto mashababi wajue transformer mafrazeti ili ya deja ngajo kama mafrazeti bio ya jo permete zembade bizilo amwe sinu risito embade za bilizilo haina 6 heures de temps ngabo mndu paralyse esras ba la les enkuzi jo bonsijuman ngasina ndongo kwata basaka transfer shando so shinda rijue kangasi créer emploi hautimize afikiri kwa wakati uja ngamina e capacité ngamina et dynamisme ya upara et ma jeune Comorie avec l'appui de diaspora et diaspora on a expertise nyingi waje warapiye harmema région hatu harmema bavuyot ya hatu région enamna daibi de relance économique et activité économique locale harma esisiwa inga do fanyamna hindi runde appui ya expertise obonze ne financement hobonze ili rijera appui ya développement local hatu wakati ujana minga na mbioni ukasifanya reflexions zinchi si hadisi na mnandu wenchi sinde haruma mabavu yao titundu ikawa izo natunda lezala lizo aliswali antazifikiri deploiement de l'eau ya hema bavu ikaka jakubali uka emergency timoroni bahi sha emergency da mabavu ni mabavu shida ya developer de ko wana hatu wakubali kabla ujokana back plus 5 kare hamdozi mjokana back plus 5 kare hamlimaji mjokana back plus 5 kare hamsonyanguo ngani msahoni ni Ngazidja ngani msahoni ni wanyasi walola ngani msahoni mashababi wa Komori wa Ngazidja o wakati uja wa utsonga insi hatu kesawa nezeti zindwaji na iyo ketutsa hamisanu mwaha wahadani nganjuntia nziani iplanya hangu na mekanja shana itia ngamiradhi mje mroju mje mundumizi na minga nimwambioni kamroju nganjodo kayo defu mdarubahi ni sabdi dimash siza bakia nganjo kama mabavu ni kamweze meri ni fikiri na mina zemeri ni fikiri na mina population ruwazaze ruwana ziada zibir jofanya ide mkomore haina madaliyo ya enshi hasalama ya de la pitali hasalama imani ya somi hasalama ya ki en sécurité recréer maison de quartier video permettre haina mwana joenda nzatawe shadi mdekupere mtia activité kanga jotsongeza mnyezi Mungu ya
mbailie ezahiri zahe ili yashinde yangalie wazazi no babahe. Assalamu alaikum.